Open eye coffee, sir. Siya ipat ka man. Oo, automatic ko ang mga nagkakam sa tingnan. Siyempre, dito yung boss pa. Ngan ako ba yung sa'yo ng nagkakam? Halo? Saan nila yawan? Oh. Mana mo phone? Ako ng boss. Yan na. Yeah. Alay siyang. Siya itu kawai. Tip, mandi yung balik jingday. Shim. Don't worry about today. I will call you later. Boss, longin niya na. Okay? You may go now, but be careful. Ish. Balay kang pick ni ada ni mo bling call famping ngaklat ka phone hayeng ai umdai ta bangalek khnang ndai di bangaklat dia ka ja bing sniang kaklet sia kata ka badan kamru balai pada keran hadu ketapat ubos la dan kam yang nging sedang no tiki kam ya no kirang lai choma pa mendak asngi balai phlamun bencet kelano ingi ne o balai tamam yo lim das ni rada try no kumta lada phalai dilek wawan bunya re yang dan por masabi kita siapa niap riu baik leki kam ba kri ke imang kesalang ru ngaja dalai ru kam tra siapa dan ketilang phai sia dan mendak asngi Good afternoon, boss. Good afternoon. Balay, one more voice. Siya itu arngot pan. Kamar lain na dito kasi bakalit dan kam nga phone ru ngam yo. Meneling yang kedua kali ketiga lah kam ben ingi baro bakal on hidup bakam on jang siapa ni.